الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. نحمده ونستعينه ونستغفره به، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، واعلموا أن الله تعالى يقول في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Mahuli mga umat Islam, mga kiaulungan kita niyusin Allah subhanahu wa ta'ala, pangagad na to, hakawayaan sintuhan na to Rabbul Alamin, labay hatarika sinjunjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iyari kita niyo bihayaon habay sin Allah ta'ala. Beriman patuhan Rabbul Alamin, piyamahalayak sintuhan na to Allah papitong lapis langit iwan lupa. Nakabidda din hakaiwanan piyapanjari niya dihagumi. Nakabidda din hakatan atulan atawakan tiranan biyasin sa kaula-ula bangkaw mabaya kalasahan sin pagkahimo manusia, subay ikaw isab malasaha pagkahimo manusia. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala biadahad to. Hati niya in beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakamidda dain hakatan uno-uno na pakaradyaan tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala. In adlaw kahapon, in mga mu'min, in mga beriman, asal nila iaangan-angan in adlaw ini adlaw ibadat dakula. Adlaw pag-ibadatan, adlaw hipagpangayo karibaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hivin in unu-unuhin ang kabisihan.
kahapon pa, iaangan-angan nila na inadlaw, iniadlaw, mahal ka, di sila mabaya matarasaw magto pa masjid. Di. Kita mo? In pangilahan atawakan dainhan nga sifat. Amo in biyutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala alamat atawakan ini padjuman makaan kanila in suway makauna in ginhawabaran nila sumud kumulatok in tikod nila padawang sin masjid. Amo yan tindar iman munnal fa Allah ta'ala. Dain na sabab yato, dain pa sinadlaw kahapon. Sabab may iaangan-angan nila. Inadlaw, iniadlaw, pagpati ko po pa Allah Ta'ala. Adlaw, hipagsusujud, hipagpangayo, kaampunan sa Allah Ta'ala. Mahal ka kanila inadlaw ini. So may biya na sinagi. Ini, hinang atawakan, adlaw, hipagkakasi, ipag-uulong sin Allah Ta'ala ang mga ipon niya. Kanito na bangkil na to, amo in pangagad na to, hakawayaan iban daakan sin mahasot si Allah inyari kita niyo. Makna, bukon adat sin Muslim. Bukon hinang-hinang sin Muslim. In adlaw Jumaat daakan sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in hipagpalingkat sin kabuhi sin manusia magtumtum pa Allah ta'ala. Sabab inkatan pakaradyaan na to di hababaw dunia mga umat Islam. Aun siya pangayo. Aun siya angan-anganon, in pag-angan-angan subay ikaw mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In katan ginisan babarapa di, inikignutibal sinano siya, subay mo iya angan-angan, subay mo pangayoon, subay mo hiparagbos in pagpangayo pamahasot si Allah. Ayaw pagkain kita dihay ni hababaw dunia. Walaw pun hadlaw akhirat magpangayo, mangayo intaunar ka ha mga tausur ka. Mangayo intiyo-tiyo amal ibadat naraniya paamuin mataud. Mangayo inamuin nakadusa papagkahinyamano siya asupaya siya ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inkatan pangayo. Mangayo. Amo yadto mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini, pagkakalon na to, iban patattapon na to, in kakahinanggakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabuhi na to. In dunya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mataod na sin kita niyo, pagkakitaan, pagka na naman, iwan nagjato patiap-tiap family, iban sin kauman. Hivin in dunya, hivin in arta, hivin in katan kawasa, kakasihan, kalasahan. In mahal ka, amura in pag-iman mo patuhan mo Rabbul Alamin. In katan pangayoon. In masa singkitan niyo, atawa in waktu singkitan niyo, di ta kaingati bang hauno nakabutang. In bihaon sumay mo tuod na pangayoon pa Allah subhanahu wa ta'ala in kaampunan niya. Hadi pa jumato in pangayo, sin mga sila amuin, taunar ka magtupa ini, tausur ha. Aun sa yadto ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asuratul A'raf. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat kaiman. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Wanada ashabun nar, ashabul jannah. Kita mo? Inhalga sin pagpangayo, makatumtum na sila, in mga taunar ka, mangayo. Mangayo sila madto paamuin tausurga. An afidu alayna minal ma. In agi nila, an afidu alayna minal ma. Ando dihilin niyo kami. Pasampaya kami, panauga marikamo. Atawakan pigsikin kami mari. Pigsikin niyo kami mari. Minsan da kumandain ha mga tuwig. Kita. Jumaturito katang among insipat. Sinmano siya hipagmarayaw mo dahin kau diha dunia. Amon karayawan. Hipapaangan-angan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangayo, in pagtarang. Sinmano siya. Hiluhala in dunia bihaon, Muslim. Way kahamungayaan sin bangsa Muslim hauno hula. Unin hikatabang na to mga umat Islam. Pangayo, dua apa Allah. In bariman bang tungod ini pakamatay bukod dahi pagmasusa. Sumagawa, amuin wala iyusal. Di ta kaingati bang hauno biyutang. In pagtulong tabang sin pagpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay tayad to hinangon. Subay tayad to hipananam amuin pag-iyanon biyutang sin Allah ta'ala kato taniyo giulal kita mga bariman, magtabang-tabang, mag-unite, maghambuk. Akabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sifat. Biyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw pa ka hindi na to subay hinangundihay ni amuin sa lago-lago, kapatot sinhang katao, pahang katao, kapatot nila marikato, kapatot na to magto kanila, kapatot sin amuin mataod, kapatot sin tiyo-tiyo himutan. Biyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul A'raf. Hipaangan-angan, hipatali katutan yung mga kiulungan sin Allah. Walaupun intaunar ka makapangayo na patausur ka. Sinuiroon na yato kapaidahan. Way nagkapos, kapaidahan dito kanila. Yariri ka to taniyo, inhamo ngaya kita mga umat Islam. Pangindua akaw, pangayo kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ha mga katautay manghuran mo, ha family mo, ha hula mo, ha alta mo, ha kawasan mo. Kalagihan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, haamuin kabtangan labtik sin tiap-tiap beriman. Walaupun pigsik sin tubig, inpiangayo sin mga taunar ka. Piangayo nila, ha mga tao surga. Aw mimma rajakakum Allah. Atawakan uno-uno na dahin ha mga kiarijiki kaniyo sin Allah. Di ka to taniyo, damikyan matu. In kakahinang ini matu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. In bakas kaya pangandol kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pag napakamu ka. Nakapahampit ba kita niyo? Ini mga umat Islam. Amuin, agon-agon, bang
kumugdan paamuin tiap-tiap, ibadat sinhang katao pahang katao, atawakan kimugdan paamuin, hinang sinhang katao pahang katao, masanyang in Muslim. Way pag-arugakat hakakahinan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na, dahin ha mga kiaridjiki kanyo sin Allah. Di ka to magkalagihan. Sila magkalagihan. Kamu magkalagihan. Kami magkalagihan. Sumagawa. In piyag iyan, diha ini, dahin ha mga amuin pangayo, duwaa. Amuin sandigan, hipakita, hiparungog kato sin mahasutsi Allah subhanahu wa ta'ala. In mga kakahinan niyaon subay, buhian hatao ini dunya. Ayaw hipagtapok. Ayaw hipagmaluman. Iban ayaw hipag-ikot. Dain naman hakakahinang uno-uno na hinang amuin tibayhuan, hikavilot sin manusia, tatagkahinia manusia, amo ito, ayaw mo hitapo. Kalu inna Allah harramahuma alal kafirin. Sumagawa, in mga indito kanila, in tao na kaiban sin tao surga, amo indito kanila. Yaumul akhir, di na magmumpaat. Piya mahalayak na sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala, di na magmumpaat kanila sabab may haram. Hiyaram na doon kanila amuin mga pakaradyaan yaon. Way na, di na magtulong tamang. Hauno kita. Iyari kato taniyo in dunya. Irikato taniyo in dunya mga umat Islam. Biya na sin agibang kaw mabaya kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lasaha in Allah. Lasaha in kalasahan sin Allah. Lasaha ibang kaw mabaya kalasahan sin pagkahimu manusia. Lasa kaw manusia. Paghimumungan kaw sin himumungan manusia. Sa may amurayaun magdihil kabantukan katulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul huluk. In marayaw pag-iyanon. In hinang marayaw sin manusia, amurain addat tabiat niya kaul piil niya. Amura, doon dahaon, magad inkatan karayawan. Karayawan sin arta mo. Karayawan sin kignutiban mo. Karayawan sin family mo. Karayawan sin katan. Yaon doon. Yaon katan inikuan. Hasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul huluk. Magad ingkatan pagkaradyaan mo in addat tabiat mo kaul fiil mo pamarayaw. Ningkangian isab walasim mahaka binapsi. Uno-uno na hindi mo kabayaan. Di mo kabayaan, mangiiyad to. Bangsaw pa maisab di mo kabayaan, hikadto mo papagkahimo na mangiiyad. Hinang di mo kabayaan. Sa kabayaan mo hipadyato papagkahi mo isab. Haiwan mo, hikadto mo. Tangian. Mangi. Di kato mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Biya na sin agi, hambay-hambay pag-iman sin kita niyo, pasautan kato sin Allah Ta'ala. Sauti, in waktu mo, in masa mo diha dunya. Sabab di na to kaingatan bang uno in jumato. Akahalan sin kabuhi sin kita niyo kanya pa kanya sumagawa di na to hibutan di na to angan-anganon hibutan na to in hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasupaya na to makawain katan kabayaan sin to
Patatapon, iban pagkakalon na to, in pag-iman na to, patuhan. Dahon na to, pagkain binaybayan. Upama kung tamungon hisulog na to, hauno pagkain kita tampat. May tayad to, husnul hulog. Malingkat kaw ato rumbang marayaw in kapapanjari. Amon ha, ini kato kaniya. Marayaw in kapapanjari, sin ini hamano siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mat Islam, magsukur kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. Innahinang kita niyo amuin bar iman. Yaon kita nakalukis, hauno kita niyo binaybayan. Hauno kita niyo masa. Yaon kita niyo masimasi. Halawman, karidaan sin Allah Ta'ala din na sabab ini. Ayaw na to hundungan iban. Ayaw na to amuin gaan-gaanon. In paghuna-huna, in paghuwat-huwat, in pagpangayo. Kaampunan, in karidaan, malaggo yadto bistahon. Sin Allah Ta'ala kato taniyo. Hakatan kignot hival na to. Hakatan susungon na to insya Allah Ta'ala murah-murahan. Kaya pagbarakat kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kuot-kuoton na isab in jaman atawakan waktu sin pagyanon muharram na to sumay na to yadto laggoon in pag itong sinbulan, patahunan, daakan kato sin Allah Ta'ala sa in magsundit to hadto, bukon ka na hipag-celebrate mo. Sumagawa, ito mo na supaya mo katumtuman bang unuin na hinang mo. Ibadat, iwan kalagguan, karayawan, papagkahimumano siya, atawakan pa Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan din ha mga arta mo, karayawan din ha mga kaul-fiil mo, karayawan, sinhinan mo doon na kabayaan sintuhan. Bistahon na to. Murah-murahan, kaya pagparakat kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta bagmayan amo indihilan sin Allah ta'ala, kita niyo pangumulan mahaba amo inahinang marayaw, iban, julja naun sin Allah ta'ala in mga sila amuin, kufar, mag-angan-angan, ini manglu'lu, haagama Islam, ipatampalon sin Allah Ta'ala amuin, kabinsanaan kanila, wa aqulu qawli hadha li wa lakum, wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ولهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين واعلموا أن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أهرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم وشهي أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ألف بيننا قلوبهم واهدي ذات بينهم اللهم انصر الإسلام اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدات والمبلغات
يا رب العالمين. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا وقومنا هذا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أذكركم. أقم الصلاة.